priči odraslih, kada sam bio malo dijete, 4-5 godina, kao nekakva djeca, bio sam malo interesantniji za te odrasle ljude s kojima sam prihvaćao nekakve njihove šale i bio sam malo slobodniji u odnosu na nekakvu djecu gdje su oni u nekakvim razgovorima više se šalili sa mnom i predlagali mi kad narastem da bi najbolje bilo da budem doktor. Pa mi jedan ujak napravio nekakve instrumente i tata mi je dao da sašije odijelo, pa u jednim svatovima od našeg kuma Berića ja sam bio zadužen da liječim svatove, a obećali su mi vreću bombona ako ja to dobro budem uradio, pa su me poslali da i pregledam i mladence. Tako da bi taj nadimak ostao u cijelom mom životu. Svi su me zvali doktor, a puno i bližnji rodbine, kada me neko pita kako mu je ime, morali su razmisliti, jer znaju da sam Anđelić, Ilin sin, doktor, a ime malo je koji spomenuo, pa je taj nadimak bio tako upečatljiv u mom cijelom životu. Mi smo hodali i onda kad smo ozbiljno krenuli, on je mene doveo kod svoji. Ja sam bila mlada, ja sam imala nepunih 18 godina, a njegov otac je bio jako dobar čovjek. On se mogao prilagoditi u svakom društvu, on se volio zafrkavati. I on gleda u mene i kaže, slušaj ti mala, ja nisam vidio veće budale u jednom komadu. Ne bi mu ja žena bio 5 minuta, nema ti para. Budalije more do koljena i nemoj sutra meni kukat. Ona gledam, Bože dragi, hajde, on se to kao šali, ali poslije ja vidim da je deda bio u pravu. Do 1991. godine mi smo živjeli u Tovarniku, otac i nas 3 sina imao, nas 3 brata i imao je svako svoju kuću i svako svoju obitelj. Mlađi brat se oženio, živio je sa tatom u kući, ja sam živio u svojoj kući sa svoje 2 djece, oni su išli u osnovnu školu, čerka u 4. razred, sin u 1. 90. godine već se kod nas osjetilo da neće biti u redu i da se gomilaju snage iz Srbije da idu prema Hrvatskoj, tenkovi i kolone, a mi smo već svi naslućivali po političkim događajima da neće biti u redu, a do tada mi nismo nikad bili razdvojeni kao obitelj, svi smo živjeli tamo i jako dobro smo živjeli, imalo se puno raditi. Ja sam imao 2 kamiona i do 90. godine držao sam i ugostiteljski objekt kao poslovođa za Osječku pivovaru i vinogorje i imali smo nešto od zemlje i mogli se solidno živjeti na selu i tamo smo sredili kuću komplet i mogli smo samo nastojati dalje se širiti u jednom radu i nastavku jednog života kako je se tamo kod nas u Slavoniji živjelo. 1991. počelo se sve kuhati i moj muž je bio na straži. Metio je svoj kamion na barikadu i u mojoj kući par mjeseci bile su puške od jako puno ljudi. 15.6.1991. godine nam je javljeno da za potrebu obrane bivše općine Vukovar sa svim selima, da će se osnovati jedna gardijska bojna i svi mladi ljudi do 35-6 godina se mogu prijaviti i uključiti u tu profesionalnu vojsku da se organizirano brani Republika Hrvatska. Ja sam se među prvima odazvao i krenuo na tu obuku. U ovim ovdje objektima koje je bilo u vlasništvu Vukovarskog PIK-a ili UPIK-a, osnovana je prva vojarna na prostoru bivše općine Vukovar pod imenom Nikole Šubić Zrinskog. Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa Tomislavom Merčepom zamislila da se oformi jedna profesionalna bojna Zbora narodne garde sa prostora bivše općine Vukovar za potrebe obrane herojskog grada Vukovara. Nakon kratke i naporne obuke selekcija je bila jako velika gdje je od 1000 ljudi ostalo svega 165 ljudi. Od tih 165 ljudi koji su nastavili dokazivati svoja dostignuća znanja i preuzme znanja od naših legionara,
postali su jedni od najvećih heroja u herojskoj obrani grada Vukovara, ali nažalost najviše tih heroja je ostavilo i svoje živote u herojskoj obrani grada Vukovara. Ja sam bio upravna radio stanica Lav 1 i imao sam sve šifre ovdje i komunikacije, sva mjesta su komunicirala sa mnom, ja sam prenosio u zapovjedništvo nadređenim zapovjednicima do uništenja i pada svih sela. Onda kad se ono baš dobro zagužvalo, onda su nam djecu odveli u Lošinj. Tad mi je bilo jako teško odvajati se od svoje djece. I ispratili smo i pokojni Buriki je blagoslovio i djeca su ošla u Lošinj na 2 tjedna, ali to se odužilo. Dok sam mogla imati kontakt s njima, i to je bilo u ono vrijeme pauze kad su oni imali ručak, bolje je bilo da se nisam ni čula, jer sin mi je jako plakao, on je ipak bio mali. Poslije sam izgubila svaku vezu, nisam imala kontakta s njima, samo je pa mama doći, ja nisam mogla. Prvo raketiranje je bilo 27.7. U prvom raketiranju smo imali 4 ranjena, na svu sreću niko nije bio jako teško ranjen. Nastao je opći metež i nas koji smo bili tu u obuci i ovih ljudi koji su radili u ovom kombinatu, koji su održavali ove vinograde ovdje. Našli smo se u čudu zbunjeni, tražio je zaklon gdje je god ko našao. Kada smo malo se sabrali, odmah smo donijeli odluku da većina snaga mora izići prema gradu Vukovaru, a taj jedan vod smo ostavili instaliran ovdje do totalnog uništenja ovih objekata i nije bilo više svrhe ovdje da se ostaje. Došao sam u lipnju mjesecu na Opatovačku pustaru na jednu kratkoročnu obuku da se pripremimo za sve moguće probleme koji bi se mogli događati, a kasnije su se događali, i da budemo fizički spremni. Tamo sam upoznao i doktora Ivana Anđelića, on nam je bio tamo manje više nekakva vrsta uzora, jer smo mi tamo bili otprilike u rasponu godišta od 18 godina pa do 30, a on je ipak tu bio jedan, ajmo reći, ozbiljniji čovjek koji nam je dao nekakve smjernice kako se ponašati, što raditi. Iako je, što se kaže, to nama sve bilo novo, slijedili smo ga upravo zbog toga kao što djeca slijede svog oca. Četvrta bojna Vukovarska 3. gardijske brigade ili aktivni sastav Zbora narodne garde. Nas su u tom momentu zvali plaćenici, nažalost, tako je se zvalo nas, iako nije trebalo tako se zvati, ali mi smo došli srce dati svoje za Republiku Hrvatsku i to je se dokazalo. Tijekom svih borbi u gradu Vukovaru, naši dečki su bili glavni oslonac. Samo na Mitnici smo imali samo 5 ljudi, dalje smo svugdje imali po veći broj ljudi i stalno smo morali nadopunjavati snage jer su naši dečki stalno preuzimali glavnu odgovornost u obrani bilo kojeg dijela. Od Sajmišta do Borova naselja, do Bogdanovaca i po mojem slobodnom sudu naši dečki su ustrojili obranu grada Vukovara. 24.8. Događa se taj dan na neki način prekretnica na toj bojišnici kad to jutra zrakoplovi Jugoslavenske armije raketiraju i Opatovac, i Vukovar, i Borovo. Ja nakon tih svih događaja nazivam kapetana Čučina, tada zapovjednika Vukovarske vojarne, i kažem ovako: gospodine Čučin, Tomislav Merčep više nije u Vukovaru, sad razgovarate sa mnom, a stvar je ovakva. Još jednom dođu vaši zrakoplovi, ja ću ih srušiti. U tom je tražio odobrenje iz Zagreba, nije ga dobio, ali pošto je to rekao, on je to na svoju ruku i uradio i 24.8. su pala prva 2 njihova aviona. Luka Andrijanić, čovjek je bio prvak u batajnici sa tim topom u rušenju maketa. Nisu ni znali ko ih čeka. Na do Bosanske negdje na livade oko 10 metara od šljunčane te ceste na samom zavoju. Nakon što je isprobao oružje, pripremio, mi smo pogledali prema silosu, došla su 4 gale paket 4, negdje u visini Borova su okrenuli, lijevo prema Bršadinu, u visini šume Đergaj. Luka je spalio prvi rafal po prvom avionu, odmah je bio pogođen. Prvi je pao, drugi je još krenuo, a 2 su nestala.
Naš Luka je nekoliko dana prije svog 20. rođendana poginuo u obrani tog dijela grada. Marijan Balić je nazvao na Motorolu: Lipi, doktore, dođite u bolnicu, treba vas Luka i ja. Mi smo došli u krug bolnice. U crvenoj ladi na zadnjem sjedištu ležao je Luka u komadima. Čovjek koji je iz Bosanske Posavine došao raditi u ovaj Vupik na Jakobovcu i prvog dana, isto kao ja i još nekoliko njegovi prijatelji iz njegovog mjesta Velike Brusnice, smo se našli ovdje dati svoje živote za ovu domovinu. Jedan od najvećih heroja Vukovara i čovjek koji je uništio prve avione u Hrvatskoj je dao svoj mladi život u obranu ove Hrvatske. Luka imao tu djevojku. Dali smo mu nagradu na 2 dana kad je srušio prve avione da ide da je podsjeti i on je rekao u Arbanasu: kad se budem ženio ti ćeš biti kum. Nije mu bio kum. Cijela Hrvatska je vidjela da više nema sakrivanja i da se mora uzvratiti i Ivica Arbanas je dobio od predsjednika Tuđmana preko televizije javnu pohvalu za obranu herojskog grada Vukovara i zapovjednika i ove garde. Od tada počinje otvorena agresija Jugoslavenske narodne armije u mješovitom sastavu sa četnicima. Bojala sam se, ne znaš kad ćeš morat bježat. Obučena sam spavala i onda još kad mi je Ivo rekao da bacim dokumente, onda mi je još gore bilo. Baci dokumente, kaže da ne saznaju ko si. Reci prezime Slavić, jer kažem imala sam sestru u Tovarniku, kaže da si došla kod sestre, da si se slučajno zadesila tu kad je bio rat, ni slučajno ne spomeni moje ime. Daj Bože da te ubiju. Tako mi je rekao. Na ovoj fotografiji se vidi zapovjednik garde, naš Ivica Arbanas, kojim sam ja od 14.9. bio zamjenik, i naš Velimir Đerek, dragovoljac kojeg je ministar Šušak poslao iz Zagreba u Vukovar da mu šalje prave informacije o obrani grada Vukovara. Prve ljude kojima se obratio bio sam ja, Ivica Arbanas, i rekao nam svoj naum. Ja sam ga vodio u štab da razgovara sa ministrom Šuškom i znao sam sve šta je se događalo. Pogibijom Petra Kačića mi smo donijeli odluku da ga on mijenja na tom punktu te mjesne zajednice Satnije, gdje su bili i pripadnici HOS-a. Prvi susret sa ljudima iz Vukovara je bio Delaković i Borković, a sljedeći čovjek koga sam vidio je bio Ivan Anđelić, nadimak doktor. Odmah je taj čovjek upao tako malen, sitan, a pun je nekog života u sebi. Te neke izraze koje sam prvi puta tada čuo, komarci, da bi saznao kasnije da je to avion, kornjača, tenk, ali oni to srede, odmah imaju svoje oko postavljeno među njima. Kasnije saznaš da je oko čovjek koji je unutar tih četnika, koji javlja kad kreće, kad ti tenkovi izlaze iz tih vojarni i tako. I uglavnom taj čovjek da se dovezao na tu našu liniju gdje smo mi ostali do samog kraja. A dolaskom naših HOS-ovaca koji su došli sa jednom željom, entuzijazmom, koji su čuli preko medija u Vukovaru da tamo ima naoružanja, da tamo ima svega, bitno je samo pojaviti se, i oni su došli sa takvom željom spremni poginuti i da to u nekoliko dana riješe i da idu oni dalje oslobađati Hrvatsku. Mi smo ih prihvatili, a osobno sam ja imao najviše u tom prvom vremenu i problema sa njima ukazati na to da to baš mi ne možemo tako,
jer mi u to vrijeme, koliko su oni imali tenkova i protivoklopa, mi nismo imali protivoklopnog naoružanja i koliko su imali pješaštva, mi nismo toliko u to vrijeme imali ni municije, ni naoružanja da bi to uradili. Ubrzo smo se i dogovorili i osjetili na svojoj koži da je to istinito i da je to tako. I onda smo našli zajednički jezik i suradnju gdje smo sve akcije skupa vodili do samog pada grada. Mnogi ga nisu znali, neki su pretpostavili da to ljudi na ovo ono. Kad sam im ja rekao koliko taj čovjek ima i kako izgleda, oni su stali pa nisu mogli vjerovati, mislim. Tako da sam ponosan na to što sam predložio doktora koji je izrastao u legendu Vukovara. Na Sajmištu, pogotovo na Sajmištu gdje je trebalo biti svakodnevno izložen borbama prsa o prsa, gdje ne smijete dozvoliti, jer ako dozvolite jedan dio, Vukovar je pao. Bilo je tu čak i teške riječi padalo, šta će nas nekad zaustavljati, nisam došao tu u rovu spavati to, ali kad je pojasnio da je vojarna odmah preko puta, da je unutra u vojarni ima naših zarobljenih civila, da su četnici samo s druge strane kuće, da ne ginemo tako bez veze, već je tu noć bilo ranjeno. Jedan isto pokojni Antić Jadranko, zvani Šnicla, on je uzeo tandžar pušku i ide na onaj Vuteks sredinom ceste. Ko njemu šta, njemu metak ne može ništa. Svaki dan je neko od nas, na kraju raspolovilo nas je od 50-ak još nešto, pola se vratilo natrag. Ja. Tako da možemo mi zahvaliti njemu što smo duže ostali živi, jer da smo onako krenuli, ne znam kako bi to prošli. Dok god je doktor bio na crti, to je funkcioniralo. Znači, ne samo gore, nego bilo gdje druge, gdje bi nas zvali u ispomoć. Primjerice, taj 17.9. od jutra, od Budžaka gdje su tražili našu pomoć, ko bi išao? Opet će ići Arbanas, iće doktor i ne znam, hoće li još Kačić pokojni prije poginuo. Onda otamo žurno gori na Mitnici, Dudik, ne znam, idemo opet tamo. Molila sam se Bogu da mi Ivo moj ostane živ. Nekako bilo mi je rastati se od svoje djece. Naša djeca nisu nikad bila rastavljena od nas. Gdje smo išli, mi smo svoju djecu vodili. Najprije oproštaj sa Ivom, oproštaj sa svojom djecom. Znam da im je teško bilo bez nas, ali bili su na sigurnom. Oni su bili u Lošinju. Na sigurno smo bili, a ja i Ivo smo bili na nesigurnom. Tu se pucalo. Jednostavno kad imate čovjeka koji vas vodi, koji je heroj i kad vidite da vodi brigu o vama, onda znate da vas vodi pravi čovjek i onda ljudi jednostavno stiču jednostavno povjerenje, sigurnost i lakše je s takvim čovjekom biti u borbi nego kad imate zapovjednika koji vam viče na par kilometara, to treba, ni ne vidi vas šta vi radite. Drugim riječima, doktor je izrastao u heroja, jednog od najvećih u Domovinskom ratu. Sjećam se, imao je šešir na glavi, uvijek ima nekakve granate, bombe, bio je naoružan, bio je kao božićno drvce okićen raznoraznim granatama, bombama i pištoljima i šta sve nije imao oko sebe. I taj šešir, ja sam nekad znala reći, tako mali čovjek, samo se noge vide ispod tog šešira, a toliko veliko srce da je imao. On je vrlo brzo govorio i vrlo srčano je govorio, ali bio toliko hladan čovjek, smiren, staložen. Svaki potez koji je napravio, kao da je razmišljao par mjeseci o tom potezu, pa tek onda ga izveo. Pa zamislite, nemoj pucat po tenku, pusti nek prođe. Zašto? Zato što iza njega ide pešadija, da ih uvučemo što više. A lako ćemo mi njega kad on uđe unutra među nas, onda njemu nema izlaska. Pa ovi vikend četnici, što i ja zove, koji su znali dolaziti preko vikenda, jednostavno se malo ispucaju i tako dalje. Ja ne znam, njima lagalo se ili koji vrag da smo mi jako daleko ili šta ja znam, doživiš u sve bila dana da ide grupa četnika prema nama. Još ti viču pomoć Bog junaci. A ljudi bi iz panike odmah čim ga vidi počeli pucati po njemu, ne, oni pusti ga da priđe bliže, da ih imamo što više, da se što teže mogu izvući. Ovo je minobacac 60 mm, kakav sam ja koristio na Sajmištu, samo ovaj kompletan. Moj je bio za mnoge artiljerce ili minobacač ili je neispravan.
bila mu je pukla ova grivna i ovo nije ništa, imao samo postolje i cijev. Ja sam imao jednu azbestnu rukavicu na lijevoj ruci sa kojoj sam držao to. Najčešće sam stavio u uši 2 metka od Magnuma 357 koji sam imao kao ratni trofej i iz ovakvog minobacača neispravnog sam ispalio negdje oko, po moje procjeni, oko 4000 granata iz ruke. To je za gradsku borbu zvijer. To je taj bez grivne, bez nogu, znači samo sa potporom je iz budžaka. Njima nije valjalo nešto, njima to nije djelovalo, a u tijeku napad. Na njih, ne znaju oni kako će, u kvaru. Pitali smo ih zašto oni ne uzvrate minobacačima, na što su oni rekli da im je 60 mm neispravan, da je pukla grivna, 82 im je preblizu pa će prebacivati. Pokojni Kačić je rekao gdje je taj minobacač, uzeo to u ruku, mi smo se svi udaljili od njega i gledali šta će on da radi. Ubacio je nekoliko granata i na Motorolu tražio od tih naših pripadnika koji su bili uz kanal koordinate. Na što su oni rekli 200 desno, 100 napred, udri, bježe. I oni su se tu razbježali, sve njihovo pješaštvo, ovi su se naši vratili kod nas i pokojni Kačić meni kaže, ajde doktore ti to njima uzmi, to nama treba na sajmištu. Očito da niko nije imao nekakve hrabrosti to njima uzeti. Ja sam to shvatio da je to nama stvarno potrebno i nisam se nikoga ni bojao, ni libio, ni ništa. Uzeo sam taj vrući minobacač i azbestnu rukavicu na rame i ponio. Uzme on minobacač, nakon stida mi fino skinemo onaj ostatak i ti s tim minobacačom. Doktor je bio, kako kažu da su najbolji minobacačni Italijani. Tako bi doktor. Taj bi čovjek ubacio, ako ne iz prve, ali iz druge. Ubacio gdje je trebalo. Često sam pucao i bez rukavice kada sam ispaljivao do 50 granata, ali poslije kada je bilo malo onda sam koristio tu rukavicu i pucao sam. U tim svim nekakvim obrambenim akcijama uz mene su najčešće bili moja 2 velika heroja i branitelja, Branko Drinovac koji je nažalost poginuo 10.10. i Mile Filipović koji je teško ranjen, ali hvala Bogu je živ. Oni su mi dodavali granate i pratili sve akcije. Kad bi nas pritisli do te mjere da više ne možemo sa minobacačem, onda smo imali svoje zaduženje. Ja sam bacao bombe u 3. dvorište, a pokojni prijatelj Branko, on je tromblone pucao. Svaki dan na sajmištu taj minobacač je radio lom. Taj je zaustavljao minobacač. Mi smo pokrivali područje od Vuteksa do Dalmatinske, tamo gdje je Osa. Ja ne znam da je jedan napad došao puni na nas da ga mi nismo ukranjili. Ovdje smo imali nešto malo slabijih snaga i ovdje se uspjelo ubaciti jedna grupa četnika i Arbanac je jutarnjim satima došao i rekao di su tvoja dvojica specijalaca koji bacaju bombe što ne može niko i tromblone što niko ne puca sa boka. I odveo je. I računao sam, ajde, mada su mi rekli dan, 2 prije toga da nikad više neće nikud ići bez mene, ali Arbanac je Arbanac i u najboljoj namjeri su otišli pomoć da se ovi položaji ovdje obrane. Ja sam vadio zubima osigurač iz bombe i trebao sam pretrčati cestu, kako su se dogovorili. No, međutim, pri samom vađenju meni je bomba ispala, nisam bio siguran jesam izvadio osigurač ili nisam. Brojio sam do 3 da vidim ako će eksplodirati, ako neće, nije eksplodirala. I tada ponovo osjetim u desnu ruku nešto kao da osa ubode. Vidim da pucaju na mene, kad na jednom Branko se pojavljiva na toj kapiji gdje sam ja nastradao. Sjeo je na taj temečić, leđima njima okrenut. Pa ja rekao, nemoj Brana, odande pucaju na mene, su pucali, rekao, pogodit ćete. Ne, kaže, kom si nju namijenio? Pa rekao, njima, ne tebi. I on kaže, oni će ih dobiti. I on je ponovo okrenuo po tu bombu. I došlo je, evo, samo što je nije uzeo, međutim ukočio se krv na uši, na nos, na usta. Kada sam došao ovdje i našao ga, a muhe su mu zapljuvale usta, da je najbolje da niko nije bio blizu mene jer ne znam šta bi napravio. On je dečko bio skoro 100 kila, ja sam njega sam uzeo i ne znam kako sam ga odneo tu dole do ulice, do auta i odvezao ga dole. Napisao njegovu ime i prezime, umotali ga u foliju i pozdravio se sa njim, skinuo sam mu sat i poneo u Vlaški u bolnicu jer je to bio njezin sat. Poginuo je sa mojim satom na ruci koji sam mu ja dala, koji je doktor nakon nekoliko dana uspio
jedva nekako skinut sa njegove ruke. Donio mi je sat i rekao Brana je poginuo, uspio sam nekako skinuti sat. Dao mi je sat, a na satu Branina krv. Ona je to godinama trajno čuvala i donijela odluku da pokloni to njegovoj majci, jer neka ona ima, neka se sjeća na svog sina. Sjećam se kad sam mi dala sat, plakala i rekla bar nešto neka bude od moga sina sa mnom sahranjeno jednog dana. Tako da, i ona mi je rekla izgubila sam sina, a sam dobila kćer. Drugog 10. u jutarnjim satima uslijedio je jaki tenkovski napad elitne gardijske postrojbe iz Beograda koji su krenuli u svim ulicama od Kašove, Zelene i u Preradovićevu. Najprije su krenuli u Zelenoj ulici gdje smo im uspjeli eliminirati jednu 84-ku. Osobno sam bacio 2 kumulativne mine na motor koji je zablokirao, a moji dečki su još sa trombolonima pucali po njemu i još jednom koji mu dolazio u pomoć i oštetili ga. Nažalost, oba dva su uspjeli odvući, ali ovaj je bio zapaljen jedan. Nakon nekakvih 5 do 10 minuta proletila je 84-ka od Vuteksa u Preradovićevu ulicu, probila našu barikadu i preko 70 metara otišla u dubinu. Petra Kačića Miroslav je bio nekakvih 2 metra kada je ona projurila od njega, skoro je se srušio od tutnjave, okrenuo se i viknuo doktore šta čekaš? Ja sam na rubu Zelene ulice pucao minobacačom iz ruke, ostala mi je granata u ruci sa izvađenim osiguračom i uputio sam se ravno po cesti za tenkom. Mnoštvo ljudi u panici je bježalo prema meni, a ja sam trčao za tenkom. Jozo Brač je imao osu i Ivica Marušić sa desne strane u garaži je isto ga je iznenadilo kad su vidjeli da ja trčim za tenkom, okrenuli se za mnom i sa 2 ose su pucali u taj tenk. Pogodili su ga i on je se zaustavio, zablokirao, motor je ostao pod punom turažom raditi i nastala je panika, mi nismo smjeli ići blizu njega, nešto ljudi iskočili iz njega, nismo ni znali ni ko je ni šta. Ostali smo na uglu gledajući u njega kako tutnji pod punim gasom, a nakon nekoliko minuta pored nas projurio je ovaj transporter bez ikakve pucnjave ni paljbe. Odjednom iz padinu te cijevi su počele se okrećati prema nama. Kad se okrenule prema nama, svi su već počeli vikati i stvarati paniku. Sad je gotovo, sad mi smo pred cijevima pred kojima treba otvoriti se vatra. Ponovo kako je nastala ta buka i panika, ja ne znam šta je mene na jedan način šokiralo, ni sad se ne mogu objasniti, gdje sam ja donio odluku i uputio sa prava trčećim korakom prema tim cijevima i prema transporteru i popeo se preko cijevi na transporter. Dok sam ja trčao prema njima, ja sam vidio jedan broj ljudi koji je sa boka iskakao. Oni su još iskakali iz tog transportera dok sam ja bio nekakvih 10 metara do njega. I popeo se na taj transporter i izvadio škorpion i vozačku dozvolu od starijeg vodnika Saše Jovića koji je i bio nadređen za ovaj transporter. Kad su pobjegli ti vozači koji su bili unutra u tome svemu, među ta dvorišta, oni su bili pomiješani sa nama. I mi smo bacali bombe preko tih ograda, ne vidiš koja, čuješ, bacaš bombu, pa čak smo sami sebe ranjavali dok nije dotrčao Ivan i rekao, ne, stani, oni jesu tu, opkolimo ih, a ne ovako mi jedan drugog gađamo u biti. Neke smo odmah uspjeli eliminirati i pošto nismo znali ni broj koliko ih ima, taj dan smo Ivana Živkovića zarobili ranjenog i odveli ga u bolnicu gdje smo ga i poslali sa konvojem gdje je ostao živ. Taj jedan njihov je ranjenik ostao u travi ležat, plećka mu je bila skoro odvaljena. Mi smo ga htjeli raščerečiti, prvi je stao, zaštitio ga je, mislim da je taj kasnije prešao na našu stranu, našu vojsku, ne znam kako se zove. Tad nama reći neko da mi ne likvidiramo toga koji je dole ležao, to je bilo smiješno. A nikomu nije rekao ne, makli se ili ne znam šta, da pače. Samo je falio takav čovjek da dođe, kaže ne, puste, idemo s njim u bolnicu i on je čovjek koji mi, tako da više niko nije uopće postavio pitanje oko toga. Na neki način ta elitna postrojba je razbijena. Ta elitna postrojba iz Topčedera, mi smo znali, oni su poslije izjavljivali da su potrošili za mjesec dana, ako su tukli u Vukovaru, borbene komplete koliko je potrebno za 4 godine rata. Pojavio se drug Šljivančanin sa
i Motorolom, a i preko megafona na razglas gdje govori: ja sam profesionalni vojnik oficir. Danima pratim vaš rad, nemate teoretske šanse. Iziđite s podignutim rukama, odložite naoružanje na Vuteksov stadion i bit će vam suđeno po jugoslovenskom zakonu. Mnogi će spasiti glave, ali nažalost mnogi će platiti glavama. A on to govori: Ivane Anđeliću doktore. Jer i od te informacije kad je moje selo palo i informacija drugi u bici, a ja sam otvoreno na Motoroli doktor. Mi smo bili laovi, pa smo bili plavi. Kad je Dedaković došao, onda je metio sve u ptice, a sebe u jastreba. Onda sam ja rekao: neću biti nikakva ptica, sad sam ja doktor. A moje to specifično ime koje sam maltene od rođenja, taj nadimak nosim, nosit ću ga do kraja života i ne stidim se, otvoreno sam radio sve i nisam se morao sakrivati kao on da ne kaže svoje ime. Kako je mene prozivao po imenu i prezimenu, ja sam mu rekao: profesionalni vojniče oficiru, jebem ti mater četničku. Moje ime i prezime znaš. Što se ti ne predstaviš? Kad te budemo ubili, dignut ćemo spomenik neznanom junaku u Vukovaru. I jebe vam mater, vama i vašem srpskom radiju u Borovo selo, imate 3 dućana da se mi vama predamo. Pakuj tu cigansku čergu i 3 pičke matere preko Dunava. U tome moj Vele Đerek stoji kraj mene i kaže: to lipi moj doture, ovdje tvoj Soko sa 600 Imoćana. U ti 600 Imoćana bio on sam. Doktor je bio ranjen u oko, znači i prije nego što je ranjen u nogu. Znači, ovo asetna ranjavanje, to niko i ne spominje, to malo probije kožu, to ali bio ozbiljnije ranjen u oko i morao je ostati u bolnici. Znači, morao je hitro jer je prijetio da izgubi oko. Kad je i u Vukovaru bio ranjen, ja nisam znala. Nisam znala jer on nama nije htio reći, on je rekao samo jednom prijatelju. I onda taj prijatelj slučajno rekao njegovom tati i onda smo mi čuli da je on ranjen u Vukovaru. Opet je prizdravio i opet je krenio dalje. Mislim, više ja nisam mogla tu više ništa, više sam bila slomljena, sva sam bila slomljena. Čovjek hendikepiran, znači s povezom sa bolovima, to su teški bolovi. U biti ništa ni vidio, a nije smio se maknuti iz bolnice. Znači, on je kao takav, ima još naših branitelja koji su tako, znači, teško ranjeni, što je rijetkost. I glavno, koliko ja znam, ti koji su ranjeni pa se ponovo vraćali, su uglavnom svi poginuli. Kad granate tuku i kad meci tuku, on se nije skrivao. On je vječno bio na ulici, vječno sa tim svojim šeširom, kao da hoda vikendom po ulici, mirno šeta. I ja se sjećam samo jednom da sam mu rekla: dobro doktor, što se ti ne sakriješ negdje, granate tuku, ubit će te. I on je meni rekao: mene je ciganka gatala, rekla je da ću ja živjeti do 74. godine. Ne može mi niko ništa, boli me briga. Tako da je to meni bilo jasno kakvog ja zapovjednika imam. I sam jedan od zapovjednika koji sam ranjen 14.9. na Sajmištu kada sam krenuo u ispomoć mojim dečkima koji su već bili u okruženju. Kad sam čuo na Motorolu da su u okruženju, ja sam tada se nažalost nalazio u gimnaziji. Dok sam se ja iz gimnazije spustio do te ureda za obranu, dolazim do Dedakovića i kažem mu da mi da ljudi, on kaže: nemam nikoga. Ja sjedam u svog golfa i spuštam se dolje. U tom momentu kada sam došao blizu Sajmišta, pošto puca, ja ostavljam golfa i krećem prema dečkima. Tada nailazim na Branka Borkovića, njega smještam u jedan podrum i ja skupim još 2-3 momaka i krećemo da idemo u ispomoć našim momcima. Jedan tek sam uništio i za toga me drugi pogodio kojeg nisam vidio i doživio sam ranjavanje. Dolazi Sanja Arbanas meni u posjet u bolnicu i kaže: Ivica hoće postaviti zamjenika. Rekao: slušaj Sanja, nema tu, rekao, šta hoće Ivica postaviti zamjenika, zna se ko će mene zamijeniti. Kaže ona: pa ko? Rekao: mene može samo zamijeniti Ivan Anđelić, rekao, doktor, rekao, čovjek u kojeg ja imam puno povjerenja i koji će vama biti još bolji možda nego ja.
ove položaje ovdje koje je branilo nekakvih 40-50 ljudi i uključujući vatrogasni dom su zauzele neprijateljske četničke snage specijalaca iz Crne Gore. U prvom momentu su jako puno napredovali i sve zauzeli do zadnje kuće, znači u ovom dijelu doktora Emedija. Hil je bio ovdje sa nekoliko ljudi, bitka je trajala cijeli dan od jutra do noći, mi smo ovo sve vratili, donio sam odluku u večernjim satima da moramo vratiti položaj vatrogasnog doma, išao sam prvi ispod ove kuće, ispod tvornice, preko krova u groblje i odozgor smo ušli u vatrogasni dom i neprijatelja totalno izbacili sa ovih položaja, a po njihovim priznanjima preko 80 mrtvi su taj dan imali. Nažalost, izgubili smo jednog velikog istinskog heroja, Atilu Hila, koji je branio ove položaje i kada sam ja išao u vatrogasni dom, on mi je rekao: doktore, ostavi mi samo jednog ovdje i dok sam ja živ ovdje više neće proći. Kada smo došli gore, nakon 5 minuta me Atila zvao na Motorolu: doktore, pomozi, ranjen sam. Pala mu je minobacačka granata u dvorište ove kuće ovdje. On je jedno 3-4 puta zapomagao, ranjen sam, pomozi, i samo je prozivao moje ime. Ja sam bio svjestan da ako napustim ove strateške položaje, a njemu ne mogu pomoći ništa jer nemam ni vozila ni nosila, zvao sam odmah da se iz štaba Mladog Jastreba da pošalje hitnu ovdje, što on rekao da je poslano. Nakon nekoliko minuta javio mi se Arbanas, moj zapovjednik, koji je rekao: Lipi, našao sam ga, sve u redu, nastavi dalje akciju, da se ne vraćam tu. Arbanas je rekao da je obe potkoljenice su bile otkinute i da je samo uspio izustiti Ševa Tisi i u mukama da je tu na licu mjesta umro. Hitna je došla, pokupili su ga i tako ga odnijeli. Izgubili smo stvarno istinskog heroja koji je svoj život dao i samo njegovom zaslugom taj dan četnici nisu uspjeli napraviti veći prodor prema zacrtanom cilju koji su htjeli ostvariti, da se taj dan spuste skroz do hotela Dunav i da to presjeku, gdje bi bio neminovno veliki uspjeh za dalje napredovanje i pad u nekoliko dana. Taj dan smo se vratili, populi crtu na vatrogasnom domu, vratili se u štab i kada smo došli tamo, zatekla nas je još tužnija vijest gdje jedan od najvećih heroja obrane grada Vukovara, naš Blago Zadro, taj dan isto poginuo u Borovu naselju, vraćajući svoje položaje koje su četnici bili ovladali, a on je krenuo sa svojim ljudima uvijek prvi ispred njih, gdje ga je isto rafal presjekao, ali tu tajnu nismo mogli nikom otkriti jer nam se četnici još više naslađivali našoj boli i izgubljenom heroju. Dolaze nekakvi najteži trenuci mojih nekakvih dana u Vukovaru. Ne znam gdje mi je otac, gdje mi je mater, žena, brat i snaja. Prošao je taj dan, sutradan, nikakvih informacija. Čerka Vesna koja je završila 4. razred osnovne škole, sin koji je završio 1. razred, su na Lošinju i čerka me zove u štabu Vukovar. I otresi to meni zapovijeda: tata, a di je mama? Kao da sam ja kriv za nešto. I ja joj kažem: mama je živa i mama će za par dana doći, ti čuvaj brata. A ona kaže: tata, ti nama ne možeš ništa lagat. Teta Pavica, naša susjeda, je pala u nesvijest kad su joj javili da je tovarnik pao i da su joj tatu zaklali i da je selo spaljeno i da su sve pobili. Ja ne znam kako mi tada nije srce iskočilo. Morao sam ostati pribran i reći joj da pazi na brata, da će mama doći, i izišao sam van i mislio sam da ću se razletiti. Kad sam i došla u Zagreb, sam samo očekivala najgore. Šta da, najgore kad je uvijek bio na prvoj crti.
I ljudi su ginuli, čuješ pa kako on može da ostane živ. Evo na ovoj slici se vidi kada je pala odluka da se kreće u proboj iz Vukovara. I to nam je posljednja slika, moja slika kada je uslikana, 5 minuta poslije toga smo krenuli iz općine Vukovar, iz centra grada, preko puta se nalazilo zapovjedništvo obrane i krenuli smo u proboj. Nas 37. Na ovoj slici se vide sa lijeve strane Zvonko Mažar, Zvone Ćurković, Zdravko Radić sa redenicima, Velimir Kvešić sa kapom, ja sa povezom na oku, Sanja Arbanas do mene i Ivica Arbanas iza nas. Odatle smo krenuli u večernjim satima i oko ponoći sa 16. na 17. smo uspjeli svi preći Vuku. Nastavili smo dalje kroz kukuruze, imali smo jednog ranjenog i u večernjim satima 17.11. smo uspjeli dohvatiti slobodu u slobodnom gradu Vinkovcima. Došao je kod moje sestre, imam sestru u Vinkovcima, tamo se istuširao i onda je on mene nazvao i tad sam znala, hvala Bogu da je živ. Došao je u Zagreb, bio je par dana, otišao je u bolnicu, iz bolnice on je otišao opet dalje na ratište. Ivo se spremao da ide dolje za Ramu. Ja nisam bila za to. Nije, jer živu glavu izvuka, jer meni je bilo jako teško. Nismo znali ni di smo, ni šta smo. I ja sam bila protiv i ja se čak nisam s njim htjela ni pozdraviti. Koliko sam, samo da on ostane sa mnom i sa djecom. Ali on ne, on je išao. I kad je bio u Rami, kad i nazove, ja, halo, ko je? On, ja samo dam djecu. Ili ja, Vesna, ko bude, ja nekom pričam s njima, ja sam kao ljuta na njega. Ovo je ovdje groblje sela Podbor, odakle potječu korijeni mog oca i obitelji Anđelić. Djed Marko i baka Kata koji su ovdje zasnovali ovo pleme obitelji Anđelić i moj bratić Marko nosi ime od svog djeda. A ja sam dobio ime Ivan po maminom bratu koji je dao svoj život u obrani ove Ramske kotline i njegov grob se nalazi gore na Maglicama, jer komunističke vlasti nisu nikad dale da se premjesti i sahrani kao čovjek u groblje koje njemu pripada na Mluši. Sad se nalazimo ispod ove spomen ploče i ovog križa koji je podignut u zahvalu ime ovih ljudi koji su dali svoje živote i koji su mučki ubijeni na ovim prostorima u obrani ove Rame, ali i u najvećem broju nedužnih civila u Drugom svjetskom ratu i ovom Domovinskom ratu, i tu se nalazi i velik broj imena mojih suboraca koji su sa mnom skupa ovdje branili ovo i obranili. Moja desna ruka, dok sam ovdje bio kao zapovjednik, je evo ovdje i Marinko Beljo. Posle mog ranjavanja je bio na dužnosti zapovjednika obrane Rame i svoj mladi život nije štedio, uvijek išao kako je naučio od mene ispred svojih ljudi i poginuo je u obrani ovih prostora. Njegovo ime je zapisano ovdje. Tu je cijeli zaključak, istina zašto sam ja se pojavio ovdje i bio spreman dati svoj život, gdje mi je cijelo moje pleme i obitelj, moja djedovina na ovom spisku. Moji roditelji su rođeni ovdje i u to vrijeme postojala samo ovdje ova crkva, ove Ramske Gospe u kojoj su oni kršteni i vjenčani, i kada je Kupres pao nije mi preostalo ništa drugo nego pozvat dio svojih prijatelja i tražiti odobrenje od zbornog područja Osijek da dođem ovdje i pomognem ovdje ovom svom rodnom, svojoj djedovini. Doktor je sa svojim
sa svojim unucima išao i vratio je tu Ravašnicu. To je jedan vrlo strateški i važan bio položaj za nas, za Ramu. Tada je poginulo naših momaka, i ranjeno je naših momaka, ali ništa nije bilo uzalud, sve je vraćeno i doktor je uspio to vratiti. Kad je drugi put bio ranjen u Rami, doktor me je nazvao iz Splita iz bolnice, da je Ivo ranjen, da je operacija prošla, da je prošlo sve u redu. I ja sam uzela svog Iliju i mi smo otišli njemu u posjetu u Split. I kad sam došla na vrata, kad sam ga vidjela onakoga, rekla sam, sad sam najsretnija, a on je pogledao u mene šta je meni. Ja sam rekla, moj Anđelić, sad možeš jedino pas s kreveta. Dok ti ozdraviš, rat će proći. I on je pogledao u mene, mislio je da nisam normalna. Sjećam se dana 18.6.1992. godine kad je doktor Anđelić ranjen, zapovjednik naš. Bio je to težak udarac za nas sviju, pogodilo nas je to. Ali ipak u njegovu čast i zbog njegove dobrote takve nismo odustajali od daljnjih napora i daljeg rada. Čak smo još bili malo i žešći i uvijek smo pitali, kad je doktor otišao na liječenje, raspitivali smo se gdje je, šta je, kako mu je zdravlje, kako se osjeća. Ja sam najponosniji na sebe u jednom dijelu kada moj ministar Gojko Šušak pokojni kaže meni, di si doktore za neriješena tuđa problema. Ja sam u stvari, nas dvojica smo taj sav dio odradili za sve obitelji poginulih, za naše pripadnike. Čak kad su nam sugerirali da im ne smijemo dati velike činove u rangu nas kao zapovjednika, mi smo im davali iste činove koji nama i oni su dali više od nas jer oni su dali sve što su imali. A nama je rečeno da mi uzmemo nama najveće činove, a da njima damo manje. Mi nismo pristajali na to, ja i ti kako smo se dogovorili, tako smo odradili za njih. A sjeti se situacije kad smo napravili prve prijedloge, kad smo odnijeli gospodin jednom da pogleda, pa kad je on rekao ovaj nema školu, a mi rekao fakulteti. Nama ne trebaju fakultetski obrazovani, to su ljudi koji se dokazali tamo. Obnašali te dužnosti. Gdje su trebali, dokazali se tamo obnašajući u Vukovaru, znači od zapovjednika desetine do ovoga, do onoga, mi ćemo im dati te činove i mi smo odradili to kako smo odradili, znači odnijeli smo kod Basarca, Basarac potpisao, onda smo dalje svojim autoritetom riješili to što smo riješili, ali bez toga našega, a onda počeli već postavljati, nema školu. Čekaj, ako on u Vukovar vodio desetinu, on može biti general Hrvatske vojske bez problema. Svaki od tih momaka tamo. Smatram da rijetki imaju priliku imati ljude koji su zbilja odvažni, imamo hrabar, ali i odvažan. Znači odvažan da napravi što dosta naših pravih boraca ne bi napravili. Možda bi napravili do jednog dijela, ali tu bi stali. I kada me ljudi pitaju kako sam ulivo moral tim svojim ljudima gore na prvoj crti, a znaš koja je bila najjednostavnije rješenje za sve to? Ljudi, mi smo ovdje, iza naših leđa je 15 do 18 tisuća civila. Ako mi ovdje padnemo, ti ljudi će biti poklani kao što su poklani ovdje gore kad je ovo palo. I mi po cijenu života ovo moramo braniti. To je bio moral. Taj moral koji godimo soli u glavi nije moglo protiv toga. Rata mi je preko glave. Svaki dan telefon zove ovaj, zove onaj, ovaj ovo. Rat je kod mene po 24 sata u kući, 20 i nešto godina. Onda smo mi sebi kupili stančić u Červaru pored Poreča i tamo smo našli svoj mir. Tamo imamo svoju barku, lijepo idemo pecamo, zabavljamo se, imamo krug dobrih prijatelja i tamo nam je najljepše. Svi ti tragovi rata su na moje djeci ostavili velike stresove i nepopravljiv gubitak, jer mi smo ovdje sasvim lijepo živjeli i najljepši život nam bio tu, da smo ostali tu i da smo radili, teško radili i jako dobro zaradili i jako lijepo živjeli. To nam je uništeno, živimo životom koji nismo sanjali, koji je lagodan, ugodan, ali nesretan. I da nemam
taj stan na moru i tu svoju barku, mislim da bi završio negdje na psihijatriji.